Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeten ti kapsat yung manipod abroad. Ha? Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo na imbag, tapno awan may bagbagan na. Nanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak mo, di na matimbag ha. Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Ambo yung matan ti istalgi kapsat yo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, ada akon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong, naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako dito Pilipinas. Kat ni ipagsulingay, saan mo akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa manong. Nga maawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun anya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. No adadyak kurso na nga ugali da. Sinaak. Kasta lang da ita. Isa si Lorna. Di na man questionaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka mo't akwis-questionaran? Nagdamagak laeng mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray agsakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso ka na kayon ngagsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito. Ijay ten nga manong. Ay, manjakit iteng nga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatuktukan jay kapsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami nanang. Basit laawalisin taramidan mi. Pasensyaan yun jay kapsat yo. Taam mo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan nanang, amumi dayt na. Maala, ingkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at tila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, uwan manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti ikurtina yaw. Ayan nagita impaw-pawit ko a kurtina ya. Aday ja parador manong. In kamangalay ti puraw, na sukatami ti puraw na kita. Uwan manong. Alam manang, di mo usaran da kita hanger. Apay, ihanger ko nga ro dagiti linabaak Lorna. Agunget ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger, iparit na. Ay na, kasla di mo amamo ni manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kayat pakibiyangan tayo. Alang nga ron, isublim dagita itinangalaak Lorna. Hay, una yun daya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Garda! Lorna! Umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na. Ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko lapin na kan bi iti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagosan. Makapadurmo na kita ang tilababo. Kandalusan nyo anay bag tilababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mo't pakibiyangan yawn.
Laglagi pa niyo, makipagnanad kayo dito eh. Ah, Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yu paglalaukan. Nagado alang det dita nakadulin. uwan manong. Ngala, aginaw kan, tagdalos ka man iti CR. Nagkrokit. Kirkira man ang bag, ha? Masikurana ka mang kitkita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yu ibuntuon dita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita, manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon na kasta, ah. Ibitin mo, ah. Uwan, manong. Bakatan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mun ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuyan, ay. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanin nga agsubli ija abroad ni manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito eh. Ay, kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da siguron ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni manong. Kasla saan mo't tanakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni manang garda. Kasla mo't katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yummet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget. Huwag nga rod kababain ka dagiti kaaro ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos dito'y balay. Iso adimakkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, manong. Apay ngaya kasta tiluto na. Sunny side up ko maa. Kinautaw mo matan. Ay, sorry, manong. Jakmat ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na iti abalay. Pasensya kan, manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan nga mitada lang ag-apply. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan dati ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pay awan trabaho kon. Isudamot ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay, dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa na ko man tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanong no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Wala nga na siyak timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang.
Si Kangay. Imawag dan. Kauawag dalang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Una, agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Una, ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani, kababain iti kabsat na. Kanayon nga agtangin. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayom ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samot di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabron manang. Anya, panunutom anaimbag day ta ading ko. Tanarigat nagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam, makaamu ka Basta panunutom anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kabsat ta. Si Kangay matlor na. Kaano, ngagtrabaho ka? Ururayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day ta. Di mo namnaman day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan mo kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta dama ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso nita, ayat-ayat. Basta ada pangbiag na ken ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong? Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan na ken ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anya taramatin ta nga agabrod ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Ta ilakad tan ti papers ta. At dala-ala a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo ururaya ka trabaho dito eh. Basit mat ti sweldo dito. Iso nga agabrod talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta ken kumpanya. Kasta kaya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papananyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayon tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo, ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo ti kwarta? Di yung liplipatan ti agpawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Ta saan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo basit, tanay. Umad-aro ti agas ni nanang. Kung nagrigat ti agayuan iti bakit. Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala an ano sa mga rod ti inatayo manong. Saan abale?
Tanuadda ka sa pulan na. Mangtad kami kini Lorna. Wala. Rumbang lang, tanay, awan trabaho. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay ka. Hanggang na, may ibusan. Makais-isbuak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo matan. Kay imasam ti turog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yung kabalan ti bumangon ay. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan nak Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, lagi ti kakabsat ko, tay suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kabsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti ina tayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo iya abroad, Lorna, Garda. Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makaamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat ta dito'y balayan. Manipod na tayo ni nanang. Kunak no agragsaka kon. Taawanan ti paka-stressak nga si kasuan. Hangam kaslaki maro mo't ti stress ko. Nagrigat mo't kayam tiyag may sa. Awagan na tinang iti kakabsat ko. Agaawid na ko man tauray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ka ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saan na? Tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya. Kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa. Taagawid kayo kuman dito balay. Tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumadin ko. Mababainak ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam tiawan kad kadwara. Ala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apay akas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa'y nakapacheck up. Jak kabalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sos, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapnunadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Andamot anay itay nagbalin nga asawak. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di nang amin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasi ako Tatang, mga sawa ako.
Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ten, nabayagan ngayon kalik na iti anagan. Ng Bartulo kay pala, Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ti asawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no lalakin tumutla apadam. Saan babae ti asawag tatang. Ha? Agpaisaw? Wan nga ron. Yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutla ang tipukis ko, nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anya man apukis daytan ngay. Kunakmet apa at tidugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no at tidug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata, nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak, nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki, no? Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat ngami na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Nukasta at danobyaw. Asinaw. Addan, nanang. Nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta. Kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kit din. Asino nga ron tinubyaw. Taga-ano? Bayan niyo, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, isuti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Na mga warasyon, ana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo naman. Amay sabading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kan naragsak damot. At dapay anak da. Una, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Nakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmet abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok, agnanayo na alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Katjaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan nga rod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak kakadimot lang di sidong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimot lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa kan ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita, Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka mat gayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay.
Iso kayat kontak simpa. Kayat kon nga ornosan ti biyag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak ba't umiliw aabalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan. Naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito'y unag ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho. Agkuykuyog da. Kan agkuyog dan tumanan nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, ada ka din nabukal nga apo ko ta abalayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikogan nito may abalayan. Isumit lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mau. Kasla babae lata mo jay anak kau. Ay na, saan da siguron ang mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat may kini Barbie. Dua kayo kani tatang amakang iti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yung tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren ti mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling nga anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinin. Uray siyak nga rod. Uray dua pa ikit di Wano talo ti kayat ko ngam. Walo mo ti kayat ni Barbie. Oy no, narigat ti pasit nga anak. May mayat ti ano ta naragragsak. Basta siya, walo ti kahit kong agbalin nga anak. Period. Manganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate na pork chop na jay. Di met paboritom na jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga eh. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo tabok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kaya ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Oh, grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bagik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, wan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tataganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka sana balay ta malampasam tutay ta.
Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipas ngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Oh, anay ko! Matayag saan? Inarumar ka na, anak ko! Oh, manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak na mataya kun. Sana balit anak-anakan. O, kita am ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kaing ingas ta adwa. Wen nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumad nga minken ka, anapipintas, kan nagugwapo ti agbalin nga anak ta. Kasla marikrik nak pailang tirik nak idi nagpas ngayak. Jak malipatan. Nagri ka ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga ka na. Manjakon, Barbie. Huston ti may sang anak ta. Ay, saan kurang ti may sang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalaya. Ay, kaing-ingas na ti anak ta. Wen nga rod, ad-ado ti immalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naging nalaan na abalaya. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukot na. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakilan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapalat anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga rude na walo. Uray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan nak talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog. Adda narigat, adamot saan. Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki jay klinik. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akon ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapala di anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae. Tapno ada pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manin. Sige, mapanakon. Aldawan. Apay analiday ka asimrak dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akasta? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrak ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na nangasawa kiti babae. Tapno aganak kami ti ado. Ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wan nga ron.
aganak pa itilimaday dyan o kayat na. Hay, oray kumanik kanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin guston, hangam di namat kayatan tagsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nak no dahi tati pagsaritaan mi. Isa bay akon, makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang da dya Barbie nanang. Apay, di na imbaga ti rason no apay ang marabyan manen. Saan ngagtetix da dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog ti saan may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kaya ti agsikog, anak ko. Saan nga ro doon? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay ti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mamnayan kan ka. Diyak ka mo Ngun siguro Nga mo reguraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, taan matlat pakibiyangam kanyakon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabaho. Barbie, namin adun an nailawan ta. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibiyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya? Sigurado ka? Wan, napagpilyan na, sikatipilyak. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't kung amin tiyagpaado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray ba din ka? Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Ay, manak Maxine. Oy, nanay bagpaikin ka ta maawatan nak. Ngam dyan yasawak, ay, di nak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sinaakon ni Tommy. Datan tiyag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksan ta. Awanan kay tibayin. Ay, di kag tong paa. Anya ka matang Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay ko mata maawatan nak. Kasapulak kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita tabasit pa'y? Nakanak kagaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa wala ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na.
Agbaladay ta. Di mo patpat yan. Putot ko timpas nga ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iji lugar mi. Ngam iji aginawan, pimbanaw, ta nauman kanyak. Anya? Abangan nagparpar bulay ti sarita na di alala kay anak kao. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak na iti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Ha? Anya nga ita? Apay nga may na nagbabae ka anak kao. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Linokonak na diya babae. Ay, anya nga nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta narigat ti makarma anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawi ang tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagpasulak. Pangasim at awatin na kumamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay agbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga rod. Mala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapno saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wan, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangan yun di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay iti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng. Nanginan samot. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatan. Alam nanang, gatangan niyo tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan nyo palaan. Saan nun? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen gatang mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mutlaan nagatang na jay. Huwag nga raud. Ngam na short ka no mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun tay ginatang mi awasing machine niya mina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang?
Anyat kaya't yung asawan, tatang? Nay apay, saan nga imbagan ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalman. Anya? Ni, diyak ka mo day tatang. Kasta aya, kanya nga'y ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga roden no ginatang yugayam adyak ka mo, tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan, tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan, Rico? Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay magakan kan. Ala, sana balay tana amuamaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustaman nga tan iti palot. Ambot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan, Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ije kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mo nga aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan lang. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan do aputot mo. Ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kat napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay boy, amam medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat kan ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karuba. Una yun day tanga asawak. Diyak mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Mada kamin. Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ng ti kabinet iti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidaan nyo, ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunhamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tainakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi. Iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ing kamangkitan iti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkal kano ti inabak na. Agasam nga di inabak na. Nasurok kano 50 mil. Ni, kastaya. Diyak ka mo day Na, ape adi mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't amuday ta.
Nang ipanamjay inabak mo, di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akasta? Ngamkas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka lang na itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta. Ngam sa bali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang, kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awampay na puuta kakasta ngay naramid na mare. Tami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos mare. Iti payla sa bali a tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama sursurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla ti lutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamo ti pagbili pa kiti asawa. Taulti mo ipapanay ti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asal agpakada no simang puteng. No nalpasan, sana la ibagam. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon. Apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat lamasango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na. Tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman na iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na giti ubay. Nasayat nga roda no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Nadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Insardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina.
Apay, di man imbaga ni Rico kan. Ha? Ni, saan matatang? No kasta, inla ko na day takada kayo? Wain, balasang ka. Nga manapay udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Wain, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day jeng anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdes-desisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Ala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay, di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul ang maamuan mo ti maysa. Tapagsaritaan daan na imbag, noom-nowan no saan ti aramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta isaw. Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraan iti kayat ko nga ramidoy. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man na igatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay tendulin kaon. Tila ibagbagam kanitatang sa binagbagaan Kaslakit din ubing abasit at sirsermunan dan. Gapoy ti imbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kanakwada. Ala, di ka madanagan. Manipod ina, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamuam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalinti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumo ila denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Pinal daw na rumrumor kami na. Papanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba ti aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang nga agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare. Minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagamot, Mare? Di maagap-apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan, intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Mare. Agawid ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apay adi mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad.Ag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak ang mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan
Asawa nak, di mo'y pakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat sino nga rin ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman nak ta naka-online kan. Apa nga ita ka lang online? Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat nasayat lang ta, Rico. Kaano, nagbakasyon ka? Kagapgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay? Apaya di mo yung pakaam mo ang nagawid kagayam? Masapol pa ilaya. Ah? Akit wan taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga bagbagam? Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ang maamuam. Anya? Adon tinangibagbagaak ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng ti bagbagam, bakit? Saan ka diakas ta, Di mo't plano tayo day, ti agkasar. Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko dayta agundaway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti ta saan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ijebalay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Ha? Dahil takot timadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado, ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakad Sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't, andi barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalalayag mon ti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wen mare ngam jak tinutupan. Binaybayak ta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgatang maray. Agyaman nak Maray. Oh, at tuy mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na.
Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sa anak ka. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may saninanama sa kadakwada na na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. Ay, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapula damagan na da ita. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay anak ka. Anya day ta naka-eko bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alupo, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo day jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kuna na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, Andi. Litsong manok di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Jakon nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Agad, thank you nga rod, Andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso sorry ha. Ngamawan na pulos tinamnamam ganyak. Namin nadumot ngayon bagak dayta kan ka. Sardangan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardangan nga agarapin ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agaramkan ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarungkarkan ka. Mabangbang aranak ang makakitkitakan ka, di na. Ay, makamuka, Andi. Natangkan na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan mo nga agaram kin ka, Dina. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresain na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman. Aklunem kit din yan, data. Iso ti may parbang parakan ka, di na. Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki, ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang.
Makiasawa kayo kid ni ti lalaki tap naganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakid kayo? Hindi ore awan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayaw. Napintas ni Sara. Adulat ta, tiagaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanin ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayo. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanin tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitlay. Ay, what? Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog a pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Adak wartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na tatunggal umay ijibalay kat tila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat? Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niya ar-aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armun na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray. Mayat ket di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mat jay anak mau. Nagagit pa eh. Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure met da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nubya ni di na nga anak mo paray. Ang laraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamidlan punpud no alalakay. Ang laraman. Diyak kanunungan tararamidin na. Ang basbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan kuman ni Andy nga arman tapno agbawing ken kuana. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat dyan, akayatun ni Dina ti anak ka. Imposible na ita paray. Awan ti imposible. No talaga nga isuna tinaikari para ititunggal may sa maray. Sara, makadlawak kan ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas-basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ta ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy Dina. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburburing at ngaminan iti relasyon ta Dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta.
Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan mata mo ka nagkurangag kan ka. Itad ko mata amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan di na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Jack, umanugot basta sinaan naklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga inom ka din na. Itaman pa ay. Tulungan da ko matatang. Jack makontak ni Sara. Apay, ayan na. Jack mo Sinsina anak ngaminan ngam Jack manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya, no kasta. Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan tantan sa bali na. Nalala, sumraka pa sa mga no niya ti panunutan na tao ang makakita kin ka di ayan tiri daw. Hagyaman ako Manong. Uraya ka sumangput ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samutan. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginom Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di ti balay. No, kayat mo Ano, ti duldulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti inuman ta. Tapno sana ka na rumwar Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di ti balay. Jack agawid no adda di ta dayta adina Manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga Rodan na Jackon kayat. Ngam ipilit na lang ti bagina kanya. Kasano nga runan? Di na kaya't ti agawid. Namartekan. Si kanti makamuken ko na Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadata na kainom ni Rabi. Kahit nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Nay, apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya,
Masikaw. Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam ginundawayan dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam ta kaya't ko ang makasarita. Uno saan intag darum at agusan. Awanan bain no asino man na ita. Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday. Unaw. Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gamkas jay matan tinapasamag. Nakasaganak amang ikasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanog utak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ma. Tama ayat naktumot lang, di na. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kau. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw pare. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oh, saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak kau. Saan atumbaw? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga rodan. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wandi na. Inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wen nga rud. Kayat ka kumaasidi rin, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanan? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sana balit na singpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laing Dina. Kat idawdawat ko. Nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laang ni Ernesto tatang. Kunana adagasan nak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rud tatang. Di na matrepreplyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Sana ka no na ispaltibiyag ni Manong! Anya? Anak kao, di ka unay agladladingit o ay. Malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuha na tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw. Aging ala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit at dapay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko.
Kada kayo nga gina. Papanam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, kan tinapay na lang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya. Nawayamanan ni Dina na lang. Isa mabalin-manan nga armain. Balo mutan. Anya. Jak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak tira aramidak, Dina. Tababa na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, gingga ita. Nga ure andan anak ko. Ken balo Wana, saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamot na. Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sika latta ti kayat ko. Ay, may karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di, sige. Aklunan ka, Andy. Wandi na. Promise. Oh, agkasarta ko man, Dina. Nalpasen ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dapak mo. Oray dito'y balay pelaang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kasta anak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pela kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami ton iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan ta Belen. Sapay kuma, ta saan ka natangsit a manugang. Sapay ako mamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka, natangtangsit akpay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble akto, pay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan ta no nasingpat ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan ang managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang jud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanyak ka. Sige, makaamukan tungarodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Papanam aya. Mai-release nga mintad ta jelon ko. Nukas ta. Nagloan ka mat. Wan, nanang. Apay, nagloan kayo, mat. Katuan. Amangan numay may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapadak. Wan, katno day tati pagbibiyagak, edi balasangak. Loan. Agpada tangarod Belen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lonta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Manulang mati-diferensya na. Kat, anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, intapay mangan tamabisina. O sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, day talang aya. Inta nga rod mangan ija turo-turo. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag tagur uray ija iti order. May mayat ija turo-turo.
Tanuin surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000 nanang. Napintas deto ita automatic. Aya, ay kaya't kukumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagi ja in order yon nanang. Ay nagkakanat at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bali ata mausar met dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di agur order iti awan usar na Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklaya. Baklayan nga, nagdagsan. At dain harkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo ay inga? Plato mo manang. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, taison to tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Di ka order mo ito online. Oray, at mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutan nga aglaw ni asawam. Ay, un nga ro tatang. Kadagito ila ang anaamwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Tanagpadaan dalaki di mo tin iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to't utangan di asawak. Ay na, uray ni nanang mo. Lun-alon, kunam na nagsuswildo ti dakkel. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo nanang. At dapay kwartam aya, Belen. Kat adda pay Apay da kayo, awanan. At dapay mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katwon sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katwon Mala, mapantangarudan, Belen. Tatang, napanhanda na ng kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumbutan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Makan amasang putanta dito'y balay. Adda kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manon aya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Makan amasang putan dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matantirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, Alan, tatang. At dahin take out me kanina na nga kanan nyo. Won. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingka idasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Wen nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Yes. Dun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada ang nakatugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itit ko ngay. Awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam. Ngamawa mo kwartak.
Agsusuldo kaya, kat saan may? Naibusan tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurda. Ay, una yun na kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo iti ugali. O nga ro, tatang. Ay, kanahin ko mo't abagbagan tasawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manandya anak yo. Ay no kayat mau. Mapantay jay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Apay, agpapautang. Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron, mapantayo. Uray jay pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mut, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglakla ko lata. Ay wen, nebelento'y kadwa. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito pautangan, friend. Ha? Ay, ay katuan. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo iji balay. Mangpili kalatan, tapno pa utangan nata. Ay, sige nga rod, nanang. Yes! Adda man ang kwartata, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Ibag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng taadda porsyento na. Haan nga balen, te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag down tayo, sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan na. Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Ne. Aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga adu nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kaw, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga ron. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanayin dito'y balay ko na ma. Rimwar damanayin. Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki dia. Takas la daman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugangan. Ay nasa yate may kadito istora lan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan dya asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa ti kaldero yung kada na ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw.
Masapul nga min ngagpurchisak iti lakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ta asawa ni Belen, kananang mo ni Maringga, isuasikan ati singira. Mala, bayan nyo. Tanong man kalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at met, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisaritaken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Kunayunan mi kumapay ti utang mi kan ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Naimbag ko ma. Nondan nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak man. Maburing ak gaminan. Gagmay-may sa. Kayat ko, ti adda asawa na. Tapno adda katulunga ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inak pa'y mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta dite dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu edi damo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di uray awawan. Uray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share da ito FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ha? Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datameten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. ay, Inga, apay da ito impos da. Rupa yung makinibilain. Ay, Uwan nga road. Ay na, tay nagutangan ni Belen day ta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutun. ne, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kasati bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, entay padilit data.
Inta makisao, ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, ingkayon, takababa inday ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayo na. Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakid di makikarpentero ija enda ang kalbaw. Sige tatang. Sumurutak ka na kayo. Apay nga'y apinanawan da kami lakay. Wen, tasininaan da kayo. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsaw iti kasta. Heh, resultan nyo dahil ta problema yaw. Sanda kami nga iramraman. Bye! Hello? Ay na. Kaano da kano nga agawid na nang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga ag-awid? Aging gaadi ta marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Aniya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen.